ngo mu misozi ya Uvira yego special forces za M23 zamaze kwa zigenda zihatera amatako zamaze kwa zihatera ipero mu buryo bukomeye cyane yuko na Neva w'u Burundi yakomeje kugenda yohereza weyo nawe abandi basirikare yakomeje kugenda akora deployment na Kisakedi ababonye yuko mu minsi yashize hari n'intambara n'uri zikomeye cyane no gakavimvira zahuzaga ima 23 na FDNB cyane n'abazarendo yego kumva M23 hano ga special forces zamaze kuba zahagera abafite umupango uko utabafata Uvira nyine direct bitewe n'uburyo ki Uvira bakayifata kubera iki ibiganiro by'amahoro byagize gute byananiranye bityo rero special forces za 23 zamaze kuba zagera gute zakuzura hano ngaha muri iyi misozi ya Uvira ndetse bana ha deployinze n'abandi basirikare benshi cyane ibikoresho byamaze kuba byakiyongera by'urugamba M23 nyine biri kugaragara yuko nayo ifite umupango wo kugira gute wo guhangana na leta ya Kinshasa bitewe n'uburyo ki leta ya Kinshasa itari gushaka inzira z'amahoro hano ngaha mu Burasirazuba. M23 nayo igerageza kugira gute kubisubiza inyuma ikoresheje za mbonda z'ama BM amamashini gani nyine basuza inyuma ibyo bitero bya za drone za CH4B ndetse n'ibindi bitero bigiye n'izindi ndege zigiye zitandukanye za Bayraktar no wabonye ko zisigaye zirimo M23 yego muri kumva yuko urugamba rwamaze kwa rwagenda rufata indi ntara mu byo toroshye habe na gato ndetse n'imirwano yakomeje kugenda ikomera cyane si hano ngaha gusa sino muri Uvira gusa habereye uru rugamba no nakavumo airport ubuke yuko abacanshuro ba Black Otana wazarendo rugamba rwakomeye cyane nabwo rwahinamiranye mu buryo bukomeye hano ngaha muri bice bya zakavumo birometero bisaga bitatu turuze ku kigo cy'indege gutyo kubera yuko abantu bari kavumo uri kumva amasasa ari mu birometero bitatu abantu bari kavumo bari kuyumva Sakedi yakomeje gutungura urutoki igihugu cy'u Rwanda yego M23 bagiranye ibiganiro Doha muri Qatar bakusinya imbanzi z'amasezerano n'uzuko bagomba gufungura imfungo za 23 zifunze zimwe 700 zimwe 700 izafunzwe na leta yego noneho bagirana amasezerano yuko na bitero bizongera kugaba kuri 23 bagirana amasezerano ni ibintu byinshi cyane bagiye basinya muri zirambanzi z'amasezerano kubera yuko hasinywe ibintu bigera ku 10 nagujya bavuga yuko nyine ari ibikorwa ihuro geta Kinshasa rigiye gukora na 23 ikabikora kugira ngo iyi nambara ni imirwano ihagarire mu Burasirazuba aho kugira ngo ihuro geta Kinshasa ribikore mwabonye yuko hagiye hagaragara imfungwa nyinshi zabivuga yuko zagiye zipfira muri gereza ruvuga ngo niba barwanya ihuro geta Kinshasa bakomeje kwataka mu bice bitandukanye nakomeje kugenda bikubwira abantu nga mu majyaruguru za Warikare urukumva ko ari urugamba hari ya muri territoire ya Masisi mu bice bya Zakitso bibwe na hehe hose hakomeje kugenda bumvikana amasasu muri Side Kivu Kavumo hari amasasu nzibira none byamaze kuba byaba ibindi ku kibuga ara ku kirombe cy'amabuye y'agaciro twangiza amayiningi uribuka amasasu ari ko ku munsi wejo horejwe abasirikare bagera ku 1600 izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga inyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. bakunze bacu turabasuhuje aho muherereye mu mpande zose z'isi abakurikirana channel yacu ndetse mukurikirane na channel yivugire channel ni yawe abakurikirana Inkuba update yegereze micro abakurikirana Inkuba update abakurikirana Goma update Ibirunga TV ndetse na Gasoro News muri rusange namwe ndabasuje kandi bifurije kugira ibihe byiza no kugira icyumweru cyiza dore turi muri weekend yego kwezi twagutangiye mwaka twawujyanye dore tugiye kwinjira 2026 ibintu byamaze kugenda biryoha nyine mu buryo bumwe cyangwa ubundi yego ya ubu ndi kumwe n'Inkuba TV mu mushyigikire nawe n'Inkuba TV Inkuba update Inkuba update I'm sorry baze nawe bagushyigikire uzamuke rwose ibintu bigende neza ugere kure nyaboneka mujye mufasha n'abantu bafite amacano akiri mato nubwo natwe atari manini ariko buke bizagenda biza siko bimeze bwana Irene niko bimeze n'ubundi umunsi ku munsi se karo gukora yego turakora bakazitwara tugakora tugendera ku ijambo rigera riti buke turongera turagerageza yego niko bimeze reka ngewe ninjire mu makuru hano ngiye guhera Uvira nabonye amakuru Irene avuga ko ngo special forces za 23 zishobora kuba zatangiye kwinagayo cyangwa se kumanukayo no kuvuga ngo mu misozi ya Uvira
yego special forces za M23 zamaze kuba zigenda zihatera amatako zamaze kuba zihatera ipero mu buryo bukomeye cyane yuko na Neva w'u Burundi yakomeje kugenda yohereza weyo nawe abandi basirikare yakomeje kugenda akora deployment na Kisakedi ababonye yuko mu minsi yashize hari n'intambara n'uri zikomeye cyane no gakavimvira zahuzaga ima 23 na FDNB cyane n'abazarendo yego kumva M23 no ga special forces zamaze kuba zahagera bafite umupango wo kutabafata Uvira nyine direct bitewe n'uburyo ki ibiganiro biri Doha byamaze kuba nta kintu biri gutanga bisa nk'ibyafeirinze kubera yuko hari ibintu byinshi cyane M23 yagiye isaba mu mbazizo amasezerano nagiye ubibona ndetse nyuma yuko yazisabye wumvishe ko hari ikintu kimwe bavuze yuko intambara n'imirwano bigiye kuba byahagarara yego uko baravuze ko bigiye kuba byahagarara ahubwo wagira ngo nibwo leta ya Kinshasa bababwiye yuko intambara igiye gukomeza kandi kaniyongera Kisakedi muri make ntagashaka ko binyura mu nzira z'amahoro nyine cyangwa inzira z'ibiganiro ari nayo mpamvu M23 nayo yanze kuba yabirebera izuba ari nayo mpamvu yahise yitamo gutifata Uvira buriya hari abayobozi ba M23 ku makuru nk'wendani nyine bajya bambwira yuko buriya kuba badafata Uvira ntago ari uko bibananiye yego bajya bavuga yuko ahubwo kuba badafata Uvira ari ikibazo cyo kuba bari barategereje yuko bakurikiza amasezerano bagiranye ndetse n'ibiganiro by'amahoro no ngaha mu burasirazuba yego rero akaba ari nayo mpamvu bari kuvuga yuko bagiye kwita bataka Uvira bakayifata kubera y'iki ibiganiro by'amahoro byagize gute byananiranye bityo rero special forces za M23 zamaze kuba zagera gute zakuzura hano ngaha muri iyi misozi ya Uvira ndetse banahadeployinze n'abandi basirikare benshi cyane ibikoresho byamaze kuba byakiyongera by'urugamba M23 nyine biri kugaragara yuko nayo ifite umupango wo kugira gute wo guhangana na leta ya Kinshasa bitewe n'uburyo ki leta ya Kinshasa itari gushaka inzira z'amahoro hano ngaha mu burasirazuba yego mu gitondo mu masaha 10 gutyo mfite abatarama bagenda bama makuru amwe namwe nyine bambwira uburyo bimeze ku rugamba abambwiye ko azindukiye yo mu kirere cya drone zifite ibirango bya CH4B nyine za CH4B zifite ibirango bya Blackwater yaba bacancuro wa Blackwater bavuga yuko ari intwaro zambutse zijya hano ngaha muri Republika Demokarasi ya Kongo zivuye mu gihugu cy'u Burundi kuri cya kibuga cy'indege cya Marikiro Ndadaye yego uri kumva yuko na leta ya Kinshasa ubwayo nagishaka yuko urugamba ruhagarara ahubwo iri gushaka yuko rukomeza kubera yuko iyo yaba bashaka yuko urugamba ruhagarara nubwo bavuze ko Kisakedi yagiye Doha muri Katari kubonana na M23 ayo makuru ngira ngo wayabonye yego nago bishobora kuba ari kwa kundi bari kubikora kugira ngo binyure mu nzira nyine nabyita gute inzira z'ibinyoma kugira ngo babone uburyo ki bataka M23 bakayikora no ngaha muri Sud Kivu no muri Nord yego niyo gahunda bafite nukuvuga ngo rero kuba bamaze kuba bagenda badeployinga intwaro abasirikare ba Kisakedi n'abaneva ndetse n'aba Blackwater bakaba bagabye ibitero masaha ya mu gitondo biri gusobanura yuko nabo ubwabo badashaka inzira z'amahoro nubwo bari kugaragaza yuko ari zo bashaka nukuvuga ngo Kisakedi yagiye Doha muri Katari we yimanukiye yegereye Doha muri Katari ngira ngo ayo makuru wayabonye yego kugira gute kugirana ibiganiro na M23 none M23 nayo ahantu byabereye urujijo yayisigabwaho ibitero n'ingabo za leta kandi bagiye Doha kuganira yego bagiye Kisakedi yagiye Doha muri Katari M23 hano ngaha muri Uvira igabwaho ibitero ibyo ngibyo rero bya muri Uvira hagabwa ibitero muri amasaha mu gitondo niko amakuru ambwira nyine ko ariko nagari M23 yarwanaga yo yagabweho ibitero yego iyo yagabweho ibitero ha defense bafite hano ngaha mu marembo ya Uvira yego ariko atari Uvira ndani naga ari Uvira ndani mu marembo ya Uvira ha defense M23 ifite hano ngaha mu marembo ya Uvira masaha mu gitondo rero ingabo za FDNB wazarendo rabizi ko yifatanyije na yego ndabizi ni coalition coalition muri rusange yagabye ibitero by'ikoranabuhanga bwa mbere mu masaha ya mu gitondo ibigaba kuri M23 mu kugaba ibi bitero by'ikoranabuhanga kuri M23 mu masaha ya mu gitondo M23 nayo igerageza kugira gute kubisubiza inyuma ikoresheje za mbunda z'ama-BM amamashini gani nyine basuza inyuma ibyo bitero bya za drone za CH4B ndetse n'ibindi bitero bye n'izindi ndege zigiye zitandukanye za Bayraktar no wabonye ko zisigaye zirimo za Wingironga warazibonye M23 nayo gerageza gute gusubiza inyuma izi ntwaro zari zije kugira gute kuyataka yego bahita bakoresha noneho inzira zo kubutaka babonye uburyo bwa sharing butari gukunda bari kubasubiza inyuma bakoresha inzira zo kubutaka mu masaha 11 n'igice gutyo nibwo bambwiraga yuko amasasu yari imbanyije kugeza izi saha ntago bari bamenyesha ngo bigeze he ni bangahe babiguyemo cyangwa se ni bangahe bakomeretse kuri uru rugamba gusa mu masaha 11 gutyo n'igice bambwiye yuko urugamba rukomeye cyane ngo nizo muri kerera muzo mu rukera mu gitondo cya kare
bambwiye ko urugamba rukomeye cyane bari kurasana mu buryo butoroshye habe na gato. yego Ibi ngibi rero bikaba byanatumye M23 yongera kugera gute gutumiza abandi basirikare. Amakuru yandambwira yuko hari abasirikare baturutse za Bukavu, hari abaturutse mu majyaruguru, bose baza hano ngaha muri Uvira kugera gute kurwana n'ihuro rya Kinshasa n'ubundi muri rusange bari batatse M23. yego muri kumva yuko urugamba rwamaze kuba rwagenda rufata indi ntera mu buryo toroshye habe na gato, ndetse n'imirwano yakomeje kugenda ikomera cyane. Si hano ngaha gusa, sino muri Uvira gusa habereye uru rugamba. No nakavumo airport ubuke yuko abacanshuro ba Black Water na Wazalendo bakomeje kugenda bavuga gute, bavuga yuko bagomba kuyifata mu buryo bukomeye. Ngira ngo no mu minsi yashize wabonye yuko hari ikinyoma cyasohotse bavuga yuko yamaze kuba yafatwa. yego M23 kiragiye yabasubije inyuma, irabashwirageza kugeza hafi Katana. yego ngira ngo byo ngibyo bamaze kuba wabyumva. Mu gitondo rero mu birometero bisaga bitatu turutse ku cy'indege cya Kavumo habereye urundi rugamba rukomeye cyane n'ubundi rwakomeje kugenda ruhuza iyi M23 n'aba barwanyi ba Black Water, iyi Wazalendo. M23 gerageje kubatsinda niko gutumizaho ramforo FARDC nayibizamo, n'aba basirikare ba FDNB babizamo, ndetse banazana ibikoresho bivugwa yuko harimo ibifaru bigera kuri 4 muri uru rugamba rwa Kavumo. Ibifaru bigera kuri 4 byose byatatse M23 ntago ari bazi neza yuko M23 yamaze kuba yavumbura umupangu wabo. yego mu kuba batari bazi yuko M23 yavumbuye umupangu wabo yuko bagiye kuzana ibikoresho by'urugamba biremereye cyane, amabato tanka kumva T55 ibifaru ni ibifaru gishobora kurasa ku birindiro kigasenya nk'igisha cyose kirashe nyine kwa kundi barasa barakaye cyane. yego no kuvuga ngo rero M23 yamaze kuba yabivumbura, yohereza abasirikare bamwe na bamwe babategera mu nzira muri iyi misozi rano ngaha uri kwerekeza Katana. Hari inzira iguturuka hano Kavumu werekeza Katana urahazi, harimo amashyamba, harimo imisozi n'ibiki. yego muri iyi misozi rero ni abasirikare ba M23 bagiye bagatereka intwaro zabo. Abasirikare ba Wazalendo, iyi Black Water bagiye guhingukana n'ibifaru M23 bamenaho imvura y'ibisasu. Mu kubarasayo iyi mvura y'ibisasu, abasirikare bahita Kinshasa nabo babonye ko ibintu bikomeye cyane batakoresha uburyo bw'indege kugira ngo bagere gute bajye kureba n'uburyo nabo ari kubarasaho baherereye. Mu kohereza izo ndege nazo barazirasa. yego Mu kurasa izo ndege rero bakizimanura hasi, M23 yahise itimanema abasirikare bakomeye cyane bajya kurasana n'ubundi bisanzwe mu buryo bukomeye cyane. Ihuro rya Kinshasa bibonye yuko ibintu byabakomeranye bahita batumiza ramforo. FARDC bibijemo ari nako FDNB yabijemo. yego Ibi bintu mu masaha yine mu kanya ubwo nazaga kukureba nibwo bari kumbwira yuko urugamba rwakomeye cyane nabwo rwahinamiranye mu buryo bukomeye hano ngaha muri ibi bice bya za Kavumu mu birometero bisaga bitatu turuze ku kigo cy'indege gutyo, kubera yuko abantu bari Kavumu uri kumva amasasa ari mu birometero bitatu, abantu bari Kavumu bari kuyumva. aho ndetse nanabonye nkunganiye Irene ko ngahitwa Rumbishi na Gasake M23 nabwo yagabweho ngo ibitero bikomeye cyane. Naho bongeye bagaba ibitero hano ngaha ku birindiro bya M23 biri Gasake. Mu kuhagaba ibitero rero M23 iyo ntago yari yiteguye yuko hari bwaze kuza kugabwa ibitero ngo M23 babashe nyine kuba baza kuyirasaho nyine ababarwanyi ba leta Kinshasa. Yagabwe ibitero cyane cyane harimo umubare munini w'Abazalendo, nayo makuru nayumvisho bayambwiyeho. Aba Wazalendo bari benshi cyane bagabye ibi bitero bikomeye cyane gutya. Mukurasana na M23 yaje gukoresha intwaro z'urugamba zikomeye, nibwo yaje gukoresha indege za drone bigeze gufata R27 z'ukwa mbere. Uri ko yuko hari intwaro bafatiye hano ngaha mu kibaya cya Rusizi harimo amadrone. Izi drone rero M23 yagize gukira koresha irasa kuri aba basirikare ba leta. Mu kubarasaho babonye yuko ibintu bitoroshye M23 iri gukora bikomeye, bagerageza gusubira inyuma bahunga uru rugamba kubera yuko bari gukeza amaguru yabo. Bari gukeza amagara avuga yuko nyine bakoresheje wa mugano uvuga ngo amagara yatereje urubwa samaye. Nobo rero bataye intwaro barirukanka. Aba Wazalendo babonye yuko bitoroshye, ingabo za leta FDNB na Wazalendo nabo bahise bahamanuka bakomeye cyane barakaye, bazanye drone za CH4B. Kugeza ubu ngubu naga makuru aratangazwa neza y'urugamba aho rugeze, gusa bari kurasana mu buryo bukomeye cyane. Na ubu ngubu intambara n'imirwano iriyo ntago yoroshye muri ibi bice. Yego. Kugeza ubu ngubu rero M23 nayo iracyari kurwana no kuhabakura bayatatse, kubera yuko bakimara kubarasa, kubera ko bayatatse bayitunguye. M23 yabonye bitoroshye ititumizo nayo umusada mukuza abari bwo bahita bagotana n'abarwanyi ba leta, bo baje igihuri. Nago baje ibice kwa kundi baza ngo umwanyure mu musozi umurura musozi ndanyure mu hakurya. Bo baje igihuri, mukuza igihuri rero no M23 ibabona imboga mu nabyita ko babona imboga mu menyo mu buryo bukomeye. Mu kubabona imboga mu menyo M23 yahitumizaho ramforo bahita babagota. Mu kubagota rero niko kubakubita na tujya dukoresha ijambo rigerete twebwe ku cano yacu babakubise babatereye babimwe n'umwanya wo gutoragura amabuye.
bagize iki babakubise babateruye babimana babakubise niko ariko mana none nibwo bahise batangira guta intwara abasarindo birukanka batabaza ingabo za leta zibona kubizamo zizanye izi ndege za drone kugeza ubu ngubu baracyari kurasana mu buryo bukomeye hano ngaho. none rene urabona rero ino navuga ino Katari iraza kuza kumara iki ko mbona ahubwo wa mugani biri kurushaho kuzamba. Ni ukuvuga ngo Katari ndi kubona ngiye nta kintu iri kumara muri aya masezerano y'amahoro hano ngaho mu burasirazuba bwa Kongo kubera yuko ibi bintu ntabwo ari ubwa mbere bibaye. Bwa mbere mwabonye yuko Perezida Paul Kagame yagiye agahura na Tshisekedi ubwo Tshisekedi yavuga ko atazahura na Paul Kagame. Yego. Ibyo bintu mwarabibonye twarabibonye twese yuko amakuru yarasakaye cyane na His Excellence. Yego. Barahuye noneho yongeraho His Excellence cyangwa se nyakubahwa Paul Kagame munyihanganira abadukurikira bakwihanganira. No kuvuga ngo barahuye Tshisekedi yaravuze ko batazahura. Tshisekedi yakomeje gutunga urutoki igihugu cy'u Rwanda. Yego. M23 bagiranye ibiganiro Doha muri Katari bakusinya imbanzi z'amasezerano z'uko bagomba gufungura imfungwa za 23 zifunze. Zimwe 700 izafunzwe na leta. Yego. Noneho bagirana amasezerano yuko nta bitero bizongera kugaba kuri 23. Bagirana amasezerano ni ibintu byinshi cyane bagiye basinya muri zirambanzi z'amasezerano kubera yuko hasinywe ibintu byera ku 10 na gutyo. Bavuga yuko nyine ari ibikorwa ihuro geta Kinshasa rigiye gukora na 23 ikabikora kugira ngo iyi ntambara ni imirwano ihagarire mu burasirazuba. Aho kugira ngo ihuro geta Kinshasa ribikore mwabonye yuko hagiye hagaragara imfungwa nyinshi zabivuga yuko zagiye zipfira muri gereza. Yego. Izo mfungwa zagiye zipfira muri gereza sutekereza ko M23 zabareka gutyo gusa ngo izindi bazigumane nta nimwe igeze ifungurwa murabizi n'ibyabeshywe ko zafunguwe ntago zafunguwe byari ibinyoma. Yego. Byari ibinyoma bya leta kugira ngo abaturage batuye isi tubizere tuvuge dushyira amakosa kuri 23. No kuvuga ngo rero nimba batarafunguye imfungo bafunze. Bakaba baragomeje kugaba ibitero ndagira ngo urabyibuka umunsi wa mbere basinye zimbanziza amasezerano barayo bagabye igitero hano ngaha muri Rugezi ndetse no muri Sange. Yego. Barasa kuri 23 muri bino bice. Nimba bararaye barashe kuri 23 kugize isaha bakaba bakigomeje kugaba ibitero mu mujyi wa Goma babonye ko batangiye kugira gute kuwataka. Yego. Hano ngaha Bukavu byakomeye. Kavumo airport bakomeje kugenda bayirasa. Ihurogeye ta Kinshasa nimba ryarashakaga amahoro nago giye gutumiza abandi basirikare baturutse i Burundi nago giye koreza FDLR mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bajye muri training nta nubwo bari gutumiza abasirikare baturutse mu Burusiya babandi b'abarundi bagiye gutorezwa mu Burusiya. Noneho ikirenzeho banatumije Blackwater ubwo suri kubona ibiganiro by'Doha muri Katari cyo biramara wowe sha bizagorana kuko ndabona nubundi bavuga agahenge ariko agahenge biragoye ko abazarindo cyane ubwabo bashobora kubahiriza akagahenge kuko barakubwira bati twebwe turi banyakabyizi ako gahenge FARDC nigomba kubahiriza twe ntago turi ba nibindebo. No kuvuga ngo bobo nta nubwo bashaka akagahenge kagaragara. Uzima badashaka akagahenge kagaragara se bobo nimba bari gukora ibanyakabyizi nkuko bivuze bobo ni agahenge nikagaragara nago bazahera ntago bazabona amafaranga n'ubufasha bahabwaga. Uri kumva yuko akagahenge bikubiye 0 n'ibice 0 ni nko kubona wenda urugero tubishyire mu bintu by'imipira ni nko kubona urugero FC Barcelona iri gukina na Rayon Sport. Ibyo bintu suri kumva bishoboka niko nagahenge bimeze. Biragoranye cyane yuko akagahenge kazaboneka no mu burasirazuba dore yuko nukuvuga ngo 23 nayo nagizaba tuzanye cyangwa se nagizaba bihorera bakomeza kuyigabaho ibitero kandi bona yuko bari kugenda bashaka kuyambura ibice yafashe. Barumvikanye yuko nta bice bazongera kugabaho ibitero ndetse 23 wakomeje kugenda ubona yuko n'abaturage bari kugenda biburamo ubuzima ndetse banabikomerekeramo mu buryo bukomeye cyane. Yego. Uri kumva yuko 23 nayo itareka abaturage bano ngaha bagira ibibazo basenyerwa ibikorwa remezo basenyerwa amazu yabo ndetse banabipfiramo ndetse na 23 iraswa nabo ibihorere bareba gutyo gusa. Niyo mpamvu nayo yahisemo kugira gute kubataka bakaba bari kurasana mu buryo bukomeye cyane muri bino bice ndetse na M23 nagiri kwataka cyane buri iri kwatakwa yoyo ikadefanda ikitabara muri make ikitabara. Nukuvuga ngo niba barwanya ihurogeye ta Kinshasa bakomeje kwataka mu bice bitandukanye nakomeje kugenda bikubwira abantu nga mu majyaruguru za Warikare urukumva ko ari urugamba hari ya muri territoire ya Masisi mu bice bya Zakitso bibwe na hehe hose hakomeje kugenda bumvikana amasasu muri Side Kivu Kavumo hari amasasu nzibira none byamaze kuba byaba ibindi ku kibuga ara ku kirombe cy'amabuye y'agaciro twangiza amayiningi uribuka amasasu ari ko ku munsi wejo horejwe abasirikare bagera ku 1600 nyuma yabo bakorezwa n'abandi basirikare bagera kuri 200 ndetse hakorezwa n'ibikoresho by'urugamba. No kuvuga ngo nimba 23 bakomeje kuyataka gutya
ntago nayo iri bwatuze ibareka bakomeza kuyataka bayirasaho ibareba gusa yo iri gukomeza kwitabara idefanda kugira ngo ibiganiro by'amahoro bikomeze gusa leta ya Kinshasa yoyo ntago iri gushaka ibiganiro by'amahoro nk'uko biri kugaragara mu maso ya rubanda. Dukomeze kubana muri update ikurikira aho FRDC nabo bamaze kwambarira urugamba. Munaze kwibaza mutese byagenze bite bambariye urugamba gute niki kiribuze gukurikiraho. Reka tubane mu makuru akurikira. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788333266. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream car.